روج باش، روجاوه باش، روجاوه گش، روجاوه خوش و روجاوه همیان بخیر به. از مزگین خان دیسا برنگ و دنگ خواه و بنوچین یک جیه که بال کشتر لهمبر ومه. دیروک سه سبات روز یک شم سال 2024. دیروکه ده ایروش فرانسایه لحمو حرم و ولاتین دبن دست خوده کلداری قدخه گر. 1794 عاطف خوجه ایسکیلیبه ایدام کرن 1926 یاسر عرفات بو سروک ریخستنا رزگاریا فلسطینه 1969 ام در باسی به شاخویا چیروکا ببم پیشی مگوتنه کو میران ناستکن ازی روجوره بحثا چیروکا و گوتنه بکم لهرمه که چاواکو کسین سر بشه که کاری دخبتن هفدو ناس دکن بوی تبری کسین کل سر فلکه بن باش آنه باش هفدو ناس دکن هر وها مردمیران ترسوکان کسی قریتان ناس دکن وزانن بنیه تاوه گوتنه دگه هجا سرهاتیا مرووکی کو پسنی خود ده دبیجن جارک جاران مرووکی ورک لجواتکی پسنی خود دا شور هاتبو سر میرانیه گود از جهره ما بیزکان بتنه سه میران نازدکم ده سروان هر سیان ره میرجی عگید جی نینن جواته جی برده او کس نازدکر جبر کده موان بوی خوشتر و رنگین دبوریا هر تموددانا خافتن یکی جوه جواته گود ولا مگلک مراق کرکو او عگیتن مردمیر کینه ورکی گوت یک جوان پسمامی من عفدیه یک خاله من بشاره و ایدن جی هن همو نازدکن لی از نابیجم و نابیجم پسمامی وی عفده جی لوی جواته بو هیزه سری خوکر و گوت اوه کوته بناف کری از جی نازدکم کسین لوی جواته جی نازدکن و زانن کو تویه زلامه ورک رابو سرخوه چو دستی خوال پشتا پسمامی خو خست و گوت میران نازدکن اجی دبیجمه کو جدروان کیمریه از باورم اف شخص بوجه غریب نهاد چونکه دمالباتا ما همیانده یکی کتم پسنی خود ده و سری خو مزندکه هیه بله ام دست بناوروکین خواه بکن مزنترین کشتیا دنیای آماده مزنترین کشتیا لسر روی دنیای ایدی آماده کشتیا بناوی آیکون آف دی سیز جارا یکم در بکوه ریویتیا خواه اف کشتی کو دی چیکرناوی ده اندازیاره کی کرجی تیده خبتیه کو نیزیکا میلیار و نیف سترلینه لیچویه و اف کشتی دی کار نیزیکی 10,000 کسان بحوینه تیتانیک هات بیرامن از آن فکریم از قتل کشتی سوار نبومه از جبر گاز اینو هف مدیایی دکم گر هننا خوازه بن مروف ببیجن آی سپیکر و خباتکارا نو هف قتل کشتی سوار نبویه بیلوم هگر هننا خوازن گل ولو ببیجن تقز من تیخن او کشتیا مزنترین و بری بکن ایدی وگرم نه وگرم نزانم جوی کام پشتی 19 سالان به تیک توکه هفدو دیتن امیو آنو جویین هیککینه دماکو او ده سال 2022 ینده لنخوشخانه اک لگرجستان جدایک بونه او جدایک وان هاتن گرتن و فروتن مالباتیندن حتی 19 سال یاخوا خبری وان جهو نبو و قد هف ندیت بون گاوا پیشرو جاخوا لیکورین کرن هیم بون کو او جوی کین هفن و او جهزاران پتکان دو پتکن کو جنخوشخانه لگرجستانی هاتن دزین و فروتن چکاس روشک نخوش لدنیای روژه نزیک 10,000 زاروکوان داد بن 10,000 اف نه هجماری که کمه و که چه سری وان زاروکان نخوازم بفکرم جیم خوزیم رو او دستین خوی قریش او زاروکین پاک و محسوم دور بخستان سد حیف گلک لبروان مجاری بویرنگی دکوم
ایلن ماسک راگهاند کو یکم جار چیپ به مجیه انسانکی و هاته گریدان. ایلن ماسک دامزرینر شرکت نوروتکنولوژیا امریکی نورولینک لسر حساب خویا مدیا جواکی راگهاند کو چیپک جارا یکم به مجیه انسانکی و هاتیه بجیه کرن. نورولینک ده سال 2016 ده جهیلا ماسک و کومک اندازیاران و هاتبو دامزراندن. آرمانج درمان کرنا نخوشی نورولوژیک این وکی شل و شه فلچ و کربونه و بسایا میکروچیپین کو دمجی دنه تیم بجیه کرن باشکرنا کالیته جیانا مروین آستنگ داره. Yani inşallah mabest evbe ya xwezim çîpên cûr bi cûr bihatana çêkirin ku mirov her ku çîpekê têxe hişê mirovê li hember ew mirov li gor mabesta wê çîpê bihata guherîn. Yani mînak mirovên hişk û êzing bi çîpa romantîk bûyînê nerm û romantîk bibana. Mirovên pîs û xerab bi saya çîpa qenciyê tim xêr û qenciyê bikirana. Ya wê dinya çi qas ciya xweş veka bifikirin? Ji vir gaziyê Elon Musk dikim, te xez vê pêk bîne. Girawirên Japoniyên texteyî çawateyên xêzkirin. Xêzkirina texteyan teknîkek bû ji bo çapkirina nivîs an wêneyan. Bi reş û spî bû ku bi eslê xwe ji Çînê bû. Ew vedigere sed sala heftan piştî zayînê bipiranî. Lê ne bi tenê ji bo belavkirina materyalên olî hatiye bikaranîn. Delîlên çapkirina daristanan zû li Kore û Japonê xuya bûn. Li wê derê di sed salên duwazdan û sêzdan de di parêzgahên Budîstên Kyoto û Kamakura de gelek pirtûk bi rêya xêzkirina li ser texteyan hatine çapkirin û weşandin. Ev hemî bi mîhenga sûmiya reş hatine çapkirin ku bi piranî ji rûnê çiraya şewitî an jî ji teniya dara çemê benîştê heywanan û gulavê tê çêkirin. Sihet taman xweş. Çiqas jê hatîne xweda. Radyoya Swêdê ragihand ku wê beşa Kurdiya radyoyê bigirin. Radyoya Swêdê ragihand ku ji ber sedemên sînordarkirina lêçûnan dê beşa Kurdiya radyoyê bigirin. Li gor daxuyaniyê de ev biryar yekê Awrelê 2024 pê de derbazdar bibe. Beşa Kurdiya berbehs di sala 2001 de hatibû vekirin û tê de weşanê soranî û kurmancî têne kirin. Li dû vê yekê nivîskara Nuhev Medyayê li Swêdê evîndar biçen li ser navê Nuhev bi Lorin İbrahim Berzancî re hevpêvînek pêk hanî ku ew yek ji rêvebirên beşa Kurdiya di radyoya Swêdê ye. Kurd piştgiriyên nedine hev wê hîna ji gelek tiştî mehrûm bimînin. Ya ez fêm nakim, çima em li ser ziman tim yekîtiyê dixwazin, lê bi kirinên xwe çima vê naparêzin? Ji kerema xwe li ku derê ji bo ziman kede ku xebatek hebe, piçûk mezûn nebêjin yani ferq nake piştgiriyê bidine. Îro zimanê me dibin talûkeyeke mezin de ye. Em îro ji lê xwedî dernekevin, belkî sibe em bixwazin jî em ê nikaribin tiştekî bikin. Em Nuhev Medya ji bo serbixwemayîna medyayê çi tişta ji destê me tê em dikin û em nexşereya xwe bêyî xerakirin berdewam dikin. Ji bo ku medyaya serbixwe li ser piyan bimîne, em çavkaniyên xwe yên darayî hildiberînin û bi vî awayî em bi her kesê ku me dişopînin nîşan didin ku em dikarin bi zimanê xwe jî wek hemû zimanan bibin dezgeha ragihandinê ya bi temamî serbixwe. Ji bo ku Nuhev Medya serxwebûna xwe biparêze, hûn jî dikarin bi rêya hesaba baxşîna Patreonê ji beşa piştgiriyê bide ya malperê piştgiriya me jî bikin. Efrînerê ChatGPT li dijî gefa çekên biyolojîk dest bi hereketê kir. OpenAI ku efrînerê ChatGPT'yê ragihand ku pargeleka hişyariya zû çêkirinê ji bo ku dema jîrahiya çêkirî çekên biyolojîk çêkir zû însanan li hember vê yekê hişyar bike. Lê şîrketê destnîşan kir ku jîrahiya çêkirî bi tenê xetereyek biçûk çê dike ku alîkariya mirovan bike ku xetereyên wiha çê bikin. Ew li gorî ceribandinên dawiyên OpenAI'yê yê ku fêm bikin ka modelên zimanên mezin ên mîna yên ku ChatGPT'yê hêzdar dikin ji xetereyên biyolojikî re çi qas xeternakin. Ya jîrahiya çêkirê rastî jî tişteke muazzam e. Ez bi xwe jî li gelek beşa de bikartînim. Ji min biaqiltir e ez karim wê bêjim.
نخوشیا ایکسه چیه؟ نخوشی افتگن یکم جارد سال 2018 ده هاته بکارانین جبو داناسینا پاتوژنک نوکو به پتانسیل پاندمیک و هاتی تثبیت کرن. پاندمیا کرونا ویروس دو سال 2019 ده میناکه و روشیه. لگوری پیشبینی ترسناک این سر نخوشی دو سال 2022 ده ریخستنا تندورستی یا جهانی زیدتری 300 زانیار برهف کرن. 25 مالبات این ویروس و باکتری لهه نرخاندن و ناونیشک پاتاژنان چکر و دوی وکی پیشین وره لیکولین کرن. دوی ناونیشه ده نخوشیا ایکسه هیه کو بحثا پاتوژنک نناسته که و دکار به سدما سرهلدانک جدیا ناونه تویی. تقاز او ویروسا ایکسه کرده. شخو مجناوه و فهم کربو. لدما دنویسید گفت سرهلدانک ناونه تویی مگفت تمام اف کرده. بله، ام دیسا بدلک خمگین هاتن داویا برنامه خواه هیوید که مدمک خوش و بجوش در باز کربه جبو آگاهی و نو چینج دزانفورماسیونی دور نو هف مدیای بشوپینن بمینن ده خیر و خوشیه ده بخاطره و